dan? Ja, drugi dan je bil Ibrahimović tle. Pol smo tle probavali, danes nam gre boljš. No, Janka nam bo zdaj povedal, kaj smo delali tretji dan. Torej danes smo delali kaj, Janko? Ja. Plezali smo. Kaj smo delali tretji dan? Ajde pa pohit. Dan smo se upenjali, tako smo sami sebi. Kaj smo danes delali? Kaj je bilo zanimivo danes? Karkoli? 6 plus, recimo. Plezali smo? Ja, ne vem, drugače smo. Plezali smo. Plezali smo, ja. A ja, pa plezali smo. Oh, mamma mia. Ej, Rem bo dal to na video. Če Rem dal kakšno take posnetke, jih bo dal. Ne.